Verse number 1, yes. Intoyonke inexesha elimisiweyo. Nomcimbi wonke unexesha lawo phantsi kwezulu. Bakunokwa ndifundile bomini into yokuba enene nasenyanisweni into yonke inexesha layo. Kuya yonke ke lonto mamoti ifuna lonto taduthwane ube nommonde. Ayibongo sithu. Ungabi ngumuntu ozongqamela izinto ngoba uke wagijima phambi kwexesha hleze ubhudane nezinto. Ayibonga malenkosi. Hallelujah. Kodwa kudingeka abantu abazawuhlala benolwazi dabusile kokuba yonke into inexesha layo. Ayibongo sithu. Hallelujah. Ake ngikhulume nje kuba ngaba mhlawumbi kade nje uthi ufuna umsebenzi bakuthwana. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi umsebenzi wakho usendleleni. Konke isikhathi asikafiki. Akwesathu sokuba ude uhambe uwaste imali. Uyofuna abantu abathi bayaqeshisa. Uhambe uyofuna amayeza. Uhambe uyofuna izinto esingathi singakhawulezela imeko. Kodwa into ekhona idinga abantu abazaba nomonde. Ngoba into zethu bazalwane zikhona. Tonja uzufika ngexesha sifuna ngalo. Kudingeka abantu abazawunderstanda umsebenzi ukaThixo. Kwesi isikhathi siphila kuso. Abantu abangazunqama kodwa bazawuthi nilindele isikhathi sami noThixo. And isikhathi sami noThixo siyeza noba ngaba abantu mashiya bangakubalela iminyaka. Bakubalela inyanga. Ibangabuye liqonda ilizwi lenkosi. Ukusho kwabantu uzakushaya undiva uhlale ekushweni kwezwi lenkosi ume kwinto ethi isikhathi sami siyeza. Isikhathi sami siyeza abantu. Wayihlangatha umuntu Tata. Your season is coming. Your season is coming. Mamuka, your season is coming. Your season is coming. Utohlabela la uphupha ngeke uhlale kuhle. Siyamba noThixo mamuthwane ohlekisayo. Ungazi ukhulithe uNkulunkulu ngoba ungayeka uNkulunkulu uhlekiswe ngawo. Kanti uNkulunkulu nabo usazawuqhezula ngawo. Ayinkosi yami. Ngoba uNkulunkulu akaveli mashiya. Ungakange kuhlekiswe ngawo. Ukuzavela adunyiswe. Uqala yekela abantwana bakhe kuhlekiswe ngabo. Kanti uNkulunkulu usazawuqhezula ngabo. Dingeke abantu abazaba nomonde bawunuka. Dingeke abantu abazawuthula unyathelo. Bakutsho abantu batsho bathi iminyaka ihamba zethu. Awunamzi, awunamoto, awunantoni. Kodwa wena ubambe into ethi nobethule kodwa uphendule ikhona. Sikhathi sami siyeza mamuklasi. Sikhathi sami siyeza. Bengisebenza phaya kwesibhenge edolophini mamuthwana. Ndijonge izindlu sibambe ikona. Ndithi no man, ndifuna le ndlu. Kanisukele ndiyibone ngathi ibhetele ndithi hayi mandifuna le ndlu. Ayibona Nkosi yethu ngoba singabantu bokuprofetha mamuthwana. Singabantu bokuthetha into esifuna ukuyibona. Ngoba uNkulunkulu nako ungajongi bamuluka kwisalari yakho. Ungajongi kwingxaki ofeyisene nazo namhlanje. Kodwa ujonge ngapha kwazo. Ngoba into zethu zingapha kwegqalisi. Ngoba uthwa yamba nje ngisebenza. Yahlola mawuthwa. Ayibona Nkosi yethu. Ngingena kwaToyota pha. Ndifika ndijonga pha imoto ndifika ndingena kwenye imoto pha. Ndithatha isikhe ndinika isikhe. Kandiphuma ntombi hayi. Okwazi uphuma ntwana mandikhona ntankwakho. Nditest drive. Ndithi sendifikile kuwe. Sendifikile kuwe. Ayibonga iNkosi. Ngoba yonke into ezethu inexesha layo. Kodwa into ekhona funeka ungayeki ukuthetha. Kubeleka uthetha. Uthi impilo yami angeke ihlale nje. Angeke ubomi bami buhlale bunje. Abantwana bami abanophelela kule meko bakuyo. Ngahlupheka mina ngagqiba. Inzala yami ayikwazi ukuhlupheka. Ifamily yami yahlupheka yagqiba. Mina ngotela nogqibela ukuhlupheka. Abasemva baba abanokuhlupheka. Ngoba siyamba noThixo wento yonke nexesha layo. Yonke into inesikhathi sayo. Yonke into inesikhathi sayo. Khona ixesha zokuhlupheka. Khona ixesha lokuhlupha.
khawuqikiswe kuqhubeka nivale ngento ethi bamnuku bonke babheke empumelelweni bonke bamba noThixo baqale endlaleni kuqala uyabona impande ezerofacene nazo namhlanje zicela ikusasa lakho sokusikalela kodwa yazi into bakakunje ikhona into enhle zayo ngoba uYesu masawuyela lithi izwi lekwasibabethwane waqangiswa enhlango ake ngithethe ngenhlango akuyona into emnandi akuyona into enhle enhlango kunengqele enhlango kunendlala kodwa inhlango iphendikana yakho lapha kwenhlango kukhona ilizwe libaleka amasinobusi ungaphuma enkaleni uthi nowandifuna ukubitha enhlango ngoba indlela ebheke empumelelo bawuthwana ikubitha enhlango alibonge igama lenkosi ebusuku namhlanje ngifuna ukukhuthaza ngento ethi into zakho zisendleleni into zakho zisendleleni never give up never give up your day one babutwana into zakho sendleleni yonke into inexesha layo lento okudala inqwenela isendleleni ayibonke amanenkosi akeze uJesu azabuye ungeka sifumane into usifunayo ayibonke amanenkosi andibuye ke nebuvangelana esisikhathi akusona isikhathi sokhehleza esisikhathi akusona isikhathi sokujona esisikhathi akusona isikhathi sokuhleba esisikhathi akusona isikhathi sempakamo kodwa esisikhathi isikhathi sokuba nobana konke ngoba lingakhala ixilongo nawopheni uzuzu akusona zethu esisikhathi sokudlala uphupho sisikhathi sokuminisha ibhizinisi noNkulunkulu ngoba isikhathi asikho ngakwicala lethu siphela kwixesha le-angel time ingakhala nanini impembe ingakhala nangawuphini umzuzu impembe akusona isikhathi sokusenjoyesi kodwa sisikhathi sokunikeza uNkulunkulu udumo sisikhathi sobuNkulunkulu bakhona bangcwele bekho yenza lento ilethelwe emhlabeni bekhona bengekho ngoba isikhathi asikhona kwicala lethu ayisona isikhathi bamunuka sodlalisa sisikhathi sobumkhonza uNkulunkulu ngongasoze aphinda khonza emva kwakho ayibonge inkosi yonke into lexesha elokudlala ixesha mashiya ligqithile xesha lophuqa ligqithile lixesha lokukhonza uThixo ukhonza uThixo ngoba ixilongo lingakhalana ngawuphila umzuzu sikade nje sibhekene nesimo nje se-COVID lapho khona ifamily isivaliwe abanye abanabazali abanasister abanantoni ngoba isikhathi asikho ngokuqala lethu sagqitha isikhathi se-COVID ngokuthi isikhathi lapho khona kudutyulwa abantu khona sikwisikhathi lapho khona ama-accident ekhonile ebheke phezulu mihla namalanga nabuthwane kawumamela indaba uva kuthiwa kusweleke into phambi ku-20 abantu ngoba isikhathi asikho ngokuqala lethu lithi izwi lenkosi masayeka usathane uyaqhuma njengengonyama ngamoto efuna ubane engamqwendayo ayibonke inkosi amen kodwa ke into ekhona icebo likaThixo nokuathalala komuntu nali icebo naku Yesu angayitshintshi impilo yakho ayibonke inkosi kunabantu abathakatha abangesafuni akhonto abangayenza babumnuka bangenwa moya okuthakatha kodwa into engawohlukanisela naleyo moya ukuthi uthatha uYesu njengenkosi nomsindisi kunabantu abashaya ingoba basafuna ukushaya kodwa bangenwa ngomoya wokushaya kodwa esisikhathi akusona isikhathi sokubhema isikhathi sokulungise itempile likaNkulunkulu ngoba lithi izwi lenkosi umzimba wakho anazini kuba litempile likaNkulunkulu lithi izwi lenkosi owonakalisayo uyabonakaliswa ayibonge inkosi yethu owonakalisayo uzobonakaliswa ayibonge inkosi yethu lilo lixesha lokuba uzithathele uYesu njengenkosi nomsindisi
Lesisikhathi ayisosikhathi sokudlala ugesi, ayisosikhathi sokuhamba nje, kodwa sisikhathi sokube sendaweni. Siyahamba bawuthwala insizwa nentokazi ukusala isibongo ngasemva. Ayibonge Nkosi yethu, ibeke izembe komncinci nakomdala. Abadala bathi le nto into yabantwana mamuthwana, abantwana bathi le ndaba into yabantu abasha, into yabantu abadala. Kodwa ivangeli bazalwane lilethelwe umuntu wonke. Amen. Ixesha ke lokuba impilo yakho iqoqwe. Ohlulakela abazali, ohlulakela abangani, uzihambile ikhanseling, wayana kuzo zonke indawo ezizama unceda abantu, kodwa uncedakala. Kodwa ukhona indoda eyafe kuGod egama layo linguJesu. Ayidingi imvula mlomo, ayidingi imali yakho, idinga wena. Uthi Nkosi yona impilo yami. Ibohlulile abazali bami, ohlulakela amagqirha, ohlulakela amakhwele, zohlulakela inkomo zasekhaya, zohlulakela igusha, zohlulakela ibhokhwe, bahambile abathandazeli, anginathakalanga, kodwa Nkosi nansi impilo yami. Ngoba into ekhona kanzoyeka uToyota babuthwa nonomsa kwa BMW, ngoba uBMW akamazi uToyota. Ayibonge Nkosi yethu. Ngentetho efakalayo umuntu ukwazi umsako omunye umuntu ukuze amlungise emntwana. Kona lapha emakhaya uToka ichama kuthiwa udinga ulungisa, uthi unemikhu udinga ulungisa. Kunodade wethu ngale kuthi bathi angayixhela ibhoko bakuthiwa ngaqhubeleka nokusifula inyama. Athi ufuna inkomo waqhubeleka noqhamu. Kodwa nje nodinga ukuthi abekisa kuzeka kubena enhlonti mangahlani ukuthi akhangela impuphu nekadlisa impuphu azayeka ukuchama. Impuphu inemikhwa kanje. Iyo lento sinehlobo labazalwane abangamagundwa. Emini ababonakala, ebusuku babambene nama-girlfriend, emini bangabazalwane, kanti bayadliwa ngempuphu noma badliswa ngempuphu. Bahamba nemikhwa yempuphu, nabashumayelayo bathi impuphu azityiwa, kodwa impuphu ziyathuka emisini. Yonke into nesikhathi sabo uthwana uJesu. Yabona mina ndadatshulwa isiko lakuba kuthiwa ndadatshulwa bawuthwalakala mina imini wayiphelela isiko loJoba siko mina kunenyama engeke noba yawutshona datshulwa ngaphezulu ngoba amehlo ayelile athe kayiqala ukuthi intwitwi ibabhubha. Nasisifo sasekhayesi ngegama likaYesu yasikhawula lo moya lo, ngoba ngumoya ofuna uba wakwenzelwa amasiko. Ngoba umndeni nomndeni unesifo sakubo. Unekonja kwenkuthulo kulowo Thixo, kwenkuthulo kuyo. Seke isandla umntana amehlo right. Ayibonge Nkosi yethu. Haleluya. Ngoba uJesu ufikile bawuthwana. Wafika wawavula amehlo wami, wayivula ingqondo yami. Ayibonge igospel. Ungabe sowuphapha nje uthi hayi isifo sasekhaya afuna ulungiswa. Afuna ulungiswa. ngoDisemba kuthiwa ngisho abafundisi ngisho mongameli bazawama bawulungisa. Kunezinto ezifuna zilungisiwe. Babuye ngoJohn ngoSpring lo. Basukolungisa. Ayibonge inkosi. Ukhona la ubhethe kakhulu leKwaZulu. Ebuyisela abantu ekhantini. Uthi abantu mabuyele ekhantini. Hawu. Uyashumayela ngapha kodwa uthi abantu mabuyele ekhantini. Ayibonge inkosi yethu. Abantu bakethi confusion esweni. Kodwa kudingeka abantu abazahamba beqonda kahle bakuyo ukuthi uNkulunkulu uyini, uyintoni. Hayi amen. Lakhe liqwa uJesu ukuze kulunge izimpilo zethu. Asidingi uqhumisa izinto baba uthwanini. Asidingi ubheka emsamo, uthi mama bheka emsamo. Anye ishumayela kahle, ishumayela yasePost yaseFaith Mission, ishumayela babuthwana yahamba yaprofet bathi wabuyela emsama. Yathi ngabuyela emsama mamthwana yabuye yatyeba zavuleleka izinto uSathana wayisupport wayayeka ivangeli. Ishumayela ukuthi abantu mababuyele emsama. Ngoba uSathana lo mama uklasi yakwazi ukubandezela. Abese kubandezela kanti ufuna ukubuyisela back to square one kuyinto zakuni.
zivele zenzeka ubone sohamba ngefortune uthi ungahamba nge-5 uthi ungahamba ngaleya ubone sesusityenga uthe iyasebenza la utshintshe message yokuthi abantu abaguquke uthi abantu ababuyele emhlabeni ababuyele edlozini nakubo liyakhala idlozi ayibonge igospel aswaye uJesu liba umuntu ethi ningahali ngoba nahali usathane uzanilethela izinto ezizawunenza nihluthe nibe seniyibona lento kaNkulunkulu njengelibazisa kodwa kube khona apha kwaThixo kuyabekezela ingoma esidla abakuthwala kathina zu abanye baqala kule ndlela ayibongo sithu beyingosana babuthwana babekezela abanye bajike endleleni ngoba bululanga bazalwane kodwa idingeka abantu bamoto abazawufohla baqhobhoze batyale ngesifuba ngoba ngaba kumnyama ngoku kodwa ngapha kwabumnyama khona ukhanya ayibonge kosithu yonke into oshini ixesha layo khona ixesha lobangabikho ukutya bawuthwana yalazi kade ngicela nibabantwana esitokolo lwasifikile uthi ncenza wayengagqithi kuyo kwakusisikhathi bawuthwana ngoba uNkulunkulu lobawuthwana kayizawusebenza uyakuphula ubuwena bakho azophula into zakho abesefuna ukujonga mamuthwana ukuthi uzamkholwana yini ngoba khona bamkholwa ngoba benento abanazo angikhohlwa la izwini lenkosi kunendoda mamuthwana eyake yafisa ukungena ebukumkanini yaya kuJesu yathi nami ngiyafuna ukungena kobukumkani uJesu wabesebeka izinto amayishiya yathi ndazenza ezo zinto kwasebuncaneni bami mamuklasi yababeka abazali yawenza konke wabesesithi uJesu awukuhambi uyothatha zonke izinto nazo wabela amahlweni yadala nasihambe nezulu ngoba uNkulunkulu bawuthwane kayifuna ukwenza into ngawe uqala susa izinto kuwe ngoba nothatha uJob kaQinisi statement sami lithi iBhayibhile wayibusisekile nento zonke kodwa uSathana wahamba nabo wayomghala wayomcela uNkulunkulu wabesephutha zonke into wena waphutha nabantwana bakhe kodwa bakutsho ufana nento yamazwe nomhlabeni phendukelwa ngankosikazi phendukelwa ngabangani phendukelwa ngabantu bonke bathi wonile udle izono bayalena le bathethe into abathanda ukuthetha ayibonge Nkosi yethu athi umfazi wakhe yeka lo nkulunkulu uthi uthethe nje ngesithembe ayibonge Nkosi yethu ngamanye amazwi andimkhonza uNkulunkulu ngenxa yento enginazo ndimkhonza noba sikhona noba singekho ayibonge gospel sikwenza uNkulunkulu sihlupheke size siphume ukuhluphekeni sibheke endlebeni sikhonza uNkulunkulu siyambase size sihambe ebabuthwane sibheke kwambathisweni ayibonge Nkosi yethu ayibonge gospel haleluya simkhonza uNkulunkulu singene eShayina fike sithenga isuti soma 300 babuthwane isuti yaseJapan ayibonge Nkosi yethu kude kwabeke kufikela isikhathi mamuthwane lapho khona uya kumasuti soma 2000 ngoba uNkulunkulu wona uyagqithisa ayibonge Nkosi uyagqithisana kwaMnunkulunkulu mana sesifika entweni ezininzi asibaphakamela abangenayo siyabasiza lo mama kaso siphuma endlini kunokudla bekupheka izolo uthi okudla ngeke ulala into zakuthini okudla uthi ukhona into sawuhlangana lapha endlini ongenayo sazihamba zonke insuku asiphume Robert ndithi hayi sipheka dolopha enkulu ngoba ngeke siphinde sibone into sipheka kuhola ngoku sizawuthina uthi ukhona uNkulunkulu umbekile ayibonge Nkosi yethu kasho ngewusti bona abantwana babenonina entafendlela ndithi hayi labagcina naba uthi hayi bahamba nonina ndithi hayi naba amise ekaleni bawuthwa ndithi kupho okuhle uthi nabo nawukhipha ndida besa bebhilisele batho mafike bakubamba bakujabulela ayibonge Nkosi yethu ngoba uma ngaba sowuphumelela uyukhumbula lapho usuka khona
amen. Ngoba bamukwa impumelelo yakho. Ayibonge Nkosi yethu. Amen. Uma kuphumelela wena, uphumelela la yena. Hayi amen. Kodwa khona ngehlobo labantu bakuthwana ababenza abanye leli. Ayibonge Nkosi yethu. Bakhuphuke babheke phezulu, bacebe phezulu. Abakhabe mamntana babakhohlwe. Akhohlwe. Wathi kumhlabeleli ungambulali uzamdinga. Kodwa into ekhona ithi yonke into inexesha layo. Lixesha lokuba nobani azane noKristu. Lixesha lokuba nobani athathe uYesu njengenkosi umsindisi wempilo yakhe.